Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mebda'l kıraat 1. Ad-dersu sabi'u. 7. savak. Sikkinun bıçak. Qinninatun su ölçögüç. Yesbah süzüp jatat. Kurotun top. Semekun balık. Ma'un su. Lebanun süt. Ba'da kiyin. Qabla murun. Yaqumu turup jatat. Yanzuru qarap jatat. Yel'abu oynop jatat. Hal bu müçösü. Naam ova. At-tilmizu yel'abu bil kurati. Okuşu oynop jatat top menen. As-samaku yesbah fil ma'i. Balık süzüp jatat suda. Men yel'abu bil kurati fit dari. Kim oynop jatat top menen qoroda. Faridun Farid. Unzur mine şubbaki. Qaragın terezeden. İşrobil ma'a. İçkin sunu. Yaqumut tilmizu. Okucu turup jatat. Ana aşrabul labana. Men içip jatam süttü. Ana el'abu ba'da dersi. Men oynop jatam sabahtan kin. Anta taq'udu alal kursiyi. Sen oturup jatasın stolun üstüne. Fuzil qinninata. Algın su ölçögüçtü. Hatis sikkine. Bergin bıçaktı. Kul lahmel bakari. Jegin uy etini. Ayna sikkinu. Bıçak kayda. Huna fil khizanati. Bul jerde şkaftın içinde. Ce şkafta. Ma hada bu emne. Ce emne bul. Ana anzuru mine şubbaki. Men qarap jatam terezeden. Kumu ve qra'id derse. Tur cana oku savaktı. Kerimun yeşrabul kahvete. Kerim içip jatat kofeni. Ana al'abu ba'da dersi. Men oynoyum savaktan kiyin. Hem tarkın aysak. At-tilmizu mubtada. La'abu cümleyi fiiliye mubtada habar. Yel'ab özümüz oru fiil. Foylasta huwa zamir mustatir yaşılgan. Huwa raci' mubtada gaytat. Bijar kurrati majrur. Jar majrur mutaalliq. Yel'abu fiiline. Uşul jerden jar tamgalarını aytıp ketsek negizinden. Bu jerde ba negizi zayida üçün kelgen eken. Jaltından jar tamgalары kança. Uşan ayta turgan bolsak, birinci min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, vav qasam, ta'ul qasam, hatta, mun, munzu, haşa, khala ve ada. Şu 17 tamga jar tamgalары. So negizi ısımdı jar kıluvchilar negizi ekoda. 17 jar tamga sanan muzofin ilay jar bolot. Misalı qalamu mahmudin degende Mahmudin dep akırık jarlanıp jatat. Kasra ol. Jar tamgalardan ikinci jar kıluvchilar muzofin ilay. Ba tamgası onca ayta tursak, ba tamgası ilsaq üçün keletken, nesege jawıştırış üçün, ana ta'diyat üçün kelet, isti'ana üçün kelet, musahhaba üçün keletken, jana qasam üçün kelet, zarfiyat üçün kelet, muqabala üçün keletken, jana bayaniya, jana zaida. Ba 9 türlü manide. Lil ilsaqa misal kılsak, marort bi zaydin. Öttü men zaydın aldынан, zaydın janынан degende, şu jawıştırış üçün, oşon janынан ötköndügünü alıp keledi. Wa bihi da önce anda oruz var. Anda degende andga jawışkan bir oru var degende. Wali ta'diyat üçün kelet. Misalı zahabtu bi zaydin. Ketirdim men Zayd'dı. Vali isti'ana jardan beriş üçün kelet. Nahfu katabtu bil qalam. Yazdım men qalem menen. Vali musahabati. Cebir şerikleş bolup kelet. Nahfu dakhaltu alayhi bi siyabis safari. Kirdim men ağa safar kiyimim menen. Vali muqabala üçün kelet. Nahfu bi'tu bi hada. Sattım munonun barabarına degende. Avli zarfiyat. Ce zarflık üçün kelet. Nahfu misalı celastu bil mescid. Oturdum mescitte dese mescidin içinde bil mescid degen fil mescid manisinde olur. Valil qasam. Qasam üçün nahfu billahi la af'alenne. Allah qasam albatta qilam kaza şunu nerseni dep. Ve zayda can artıkça kelet. Zaydaga misal estağız billah Kur'an ayetinde kelgen. Ve la tulqu bi aydikum ila tahlukati ve kafa billahi şahida. Şu jerdeki bi aydikum degen ba tamgası şu zayd. Janadagın lis sebebiyya üçün keletken nahfu salın sorabtu zaydan bis su'i. Urdum zayd jamandığı sebepten. Es-semaku mubtada yesbahu cümleyi fiiliye mubtadaga habar. Yesbahu özümüz oru fiil. Foilu aslında huwa zamir mustatir yaşılgan. Huwa raci' mubtadaga qaytat. Fi jar al-ma'i majrur jar majrur mutaalliq. Yesbahu fiiline baylanat. Bu jerde fil ma'i zarf maf'ulun fih boldat. Zarf makam bold. Man istifhamiya mubtada yel'ab cümle fiiliye mubtadaga habar. Yel'ab özü muzarı fiil. Foilu aslında huwa zamir mustatir yaşılgan. Huwa ait manga mubtadaga qaytat. Bi jar kurrati majrur jar majrur mutalla yel'ab fiiline. Bu jerde ba zayida. Fi jar dari majrur jar majrur mutalla yel'ab fiiline baylanat. Bu maf'ulun fih.
zarf makan. Faridun mubtada, bunun xabar hazf qilingan. Hazf qilingan xabar al yal'abu fe'l. Faridun yal'abu bo'lganda unzur amr fe'l fo'yli aslida anta zamir mustatirga yashirilgan. Min jar ashbaki majrur jar majrur mutaalliq unzur fe'lni baynat. Ishrob amr fe'l fo'yli aslida anta zamir mustatirga yashirilgan. Al ma'a maf'ulun bih. Yaqumu fe'l muzari at-tilmizu fo'ylu. Ana zamir munfasillardan bo'lib mubtada ashrobu jumlai fe'liya mubtada xabar ashrobu muzari fe'l fo'il aslan zamir mustatirga yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat al-labana maf'ulun bih ana mahalla marfu mubtada al-abu jumlai fe'liya mubtada xabar al-abu muzari fe'l fo'il aslan ana zamir mustatirga yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat ba'da muzof ad-dars muzofin ilayh muzof muzofin ilayh birigib zarf zamon bo'ladi. Anta zamir munfasillardan bo'lib mubtada taqudu jumla fe'liya mubtada xabar taqudu muzari fe'l fo'ili aslida anta zamir mustatirga yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat ala jar al kursi majrur jar majrur mutaalliq taqudu fe'li baylanat. Aladagi bu jarlardan bo'ldi anan isti'la uchun kelgan bu yerda uni ustunda degan ma'noda. O'z amr fe'l fo'il aslida anta zamir mustatirga yashirilgan al qinninata maf'ulun bih ati ism fe'l fo'il aslida anta zamir mustatirga yashirilgan as-sikina maf'ulun bih kul amr fe'l fo'il aslida anta zamir mustatirga yashirilgan lahma maf'ulun bih lahma o'zi muzof al-baqaru muzofin ilayh nojerda muzofin ilayh jar bo'lib ketadi. Ayna istifhamiy xabar muqaddam as-sikinu mubtadoi muakhkhar huna zarf makan fi jar khizanati majrur jar majrur mutaalliq taqdirdagi kanaga bo'lib turib taqdirdagi mahsuf mubtadoni xabar bo'ladi. Ayna sikinu degan so'roqqa as-sikinu kana huna fil khizanati mavjudun huna fil khizanati desa bo'ladi. Ma istifhamiy mubtada haza xabar ana zamir munfasillardan bo'lib mubtada anzuru jumlai fe'liya mubtada xabar anzuru o'z muzori fe'l fo'il aslida ana zamir mustatirga yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat min jar ashbaki majrur jar majrur mutaalliq unzur fe'lni baylanat. Hum amr fe'l fo'ili aslida anta zamir mustatirga yashirilgan va harf atfa iqro amr fe'l fo'il aslida anta zamir mustatirga yashirilgan darsi maf'ulun bih. Mana shu yerda va harf atfa dedik va atf iqro matf qum bo'lsa matfun alayh bo'ladi. Latf tamoqlari tavabiyalarga kiradi. Tavabiy degan orqasidan eshituvchilar. Tavabiylarga birinchi nat atf tamoqlari bu yerda vav fa ana summa aw am lakin la bal shu tamoqlar atf tamoqlariga kiradi. Jana natlarga ta'kid kiritgan jana badal atf degan qirg'izchada qo'shuv degan jebaylo degan alimi ma'tuf bo'lsa qo'shilgan so'zga aytiladi. Ma'tufun alayh bo'lsa negizgi so'z. Qum bu yerda negizgi so'z. Vaqro'i bu qo'shilgan so'z. Negizi atf min ma'tuf yarabda birday bo'ladi. Misol raf bo'lsa raf, nasb bo'lsa nasb. Bu yerda ko'ting amr fe'l bir-biriga o'xshash. Arimin mubtada yashrobu jumlai fe'liya mubtada xabar yashrob muzori fe'l fo'il aslida huwa zamir mustatirga yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat al qahvata maf'ulun bih ana zamir munfasil mubtada al-abu jumlai fe'liya mubtada xabar al-abu muzori fe'l fo'il aslida ana zamir mustatirga yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat ba'da zarf ba'da muzaf ad-dars muzafin ilayh birigib zarf zaman maf'ulun bih. Yetin savoqda so'ng